Ni amakuru yiriwe avugwa hirya no hino turibanda ku irekurwa rya Alain Guillaume Bunyoni. Wakibaza uti ni iki cyatumye leta y'u Burundi irekura uno mugabo wabaye minisitiri w'intebe w'u Burundi kuva muri Kamena umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kugeza muri Nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Alain Guillaume Bunyoni yafunguwe nyine kuri wa gatatu tariki ya 11 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu nyuma y'imyaka hafi 3 afunzwe. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko Alain Guillaume Bunyoni yafunguwe afite intege nke cyane bigaragara. Andi makuru akavuga ko leta y'u Burundi ari uburyo bwo kwikuraho igitutu kubera ko benshi batabarizaga Alain Guillaume Bunyoni bavuga yuko ari mu minsi ya nyuma. Ese yaba arwaye iki? Byari byifashe gute ubwo Alain Guillaume Bunyoni yasesekaraga iwe mu rugo arinzwe cyane bikomeye? Abamurinda rero bo bakaba ngo biruhukije bavuga ko nabo bari bananiwe cyane bitewe nuko leta y'u Burundi yabashyiragaho igitutu gikomeye cyane cyo kugira ngo bamuhozeho ijisho hatagira ikiza kuba, dore ko yari afite ibyegera byinshi cyane hariya mu butegetsi bw'u Burundi. Turaza kugaruka rero ku ifungurwa rya Alain Guillaume Bunyoni, twinjire no mu yandi makuru aho Uganda yatiye utwatsi raporo ya Loni ishinja ingabo zayo kwica abasivile muri Sudani y'Amajyepfo. Ivuga ko ingabo za Uganda zishe abasivile hariya muri Sudani y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi Perezida Samia Suluhu wa Tanzania we yitoraguriye umwana watawe n'umubyeyi, akaba avuga yuko uno mwana agomba kumurera nta wundi muntu agomba kumuha. Turagushimira rero wakoze subscribe kuri Discours 24 TV aho uherereye hose, waba uherereye ku mugabane Afurika, waba uherereye i Burayi, waba uherereye muri Amerika, waba uherereye muri Aziya, igihugu icyo ari cyo cyose uherereyemo turagushimiye ko warakoze subscribe. Niba utarakora subscribe yikande ujye uwa mbere mwabona amakuru tugutegurira. Reka rero twihuta twinjire mu nkuru y'ifungurwa rya General Alain Guillaume Bunyoni. Uyu Alain Guillaume Bunyoni yabaye minisitiri w'intebe w'u Burundi kuva muri Kamena umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kugeza muri Nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Akaba nyine yafunguwe kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu nyuma y'imyaka hafi 3 afunzwe. Bimeze bite rero ifungurwa rya Alain Guillaume Bunyoni rihagaze gute? Kubera iki leta y'u Burundi yamufunguye nyuma yo gukatirwa igihano kiremereye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye? Bunyoni yafunguriwe rimwe n'abandi bantu 10 kubera impamvu z'uburwayi nk'uko byemezwa na bamwe mu bashinzwe umutekano mu Burundi n'umunyamategeko we Maître Placide Gatoto nyine akaba yabyemeje. Bunyoni yari umwe mu bantu bakomeye cyane mu Burundi bitewe n'inzego nyinshi zikomeye yakozemo cyane iz'umutekano. Niwe wa mbere wahawe ipeti rya generale muri polisi y'iki gihugu. Yatawe muri yombi mu kwezi kwa 4 mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ashinjwa ibyaha bifitanye isano no gushaka kugira nabi Perezida Evariste Ndayishimiye n'ibyo guhungabanya ubukungu bw'igihugu. Byaramuhamye rero akatirwa igifungo cya burundu muri gereza, ajyanwa muri gereza ya Gitega. Byumvikane neza, Alain Guillaume Bunyoni yafunguwe none mu gihe yarakatiye igifungo cya burundu nta nakanunu k'amakuru yuko azafungurwa. Amwe mu makuru yagiye acaracara avuga ko Alain Guillaume Bunyoni ubwo abantu ngo bamusuraga yahitaga ajya munsi y'igitanda kubera ko umureba byagaragaraga ko yahungabanye cyane bitewe nuko ngo yakubitwaga bitewe ndetse n'uburwayi afite bugiye butandukanye, akaba atahabwaga ubuvuzi bw'ibanze, bityo ngo akaba ari umuntu wahungabanye cyane bitandukanye nyine nuko benshi leta y'u Burundi yo yavugaga yuko ameze neza ndetse ari gukurikiranwa, ariko nyine amakuru akaba yemeza yuko ubuzima bwe bwari bugeramiwe, ameze nabi cyane, akaba yarahungabanye bifatika. Yari umwe rero mu bayobozi bafite imitungo myinshi cyane irimo inyubako n'imodoka, ariko urukiko rwanzuye ko yose ifatirwa ikagurishwa kugira ngo yishyure ibyo yashinjwaga kwiba leta y'u Burundi.
Bunyoni yajyanywe mu bitaro bya Gitega tariki ya 9 ukwezi k'Ukwakira umwaka 2025 nyuma yaho impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu zamusuye mu cyumba cyihariye yari afungiyemo zigaragaje ko ashobora gupfa. Perezida w'umuryango APRODH uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Pierre Claver Mbonimpa yagaragaje ko uretse diyabete yageze ku gipimo cyo hejuru, ubuzima bwo mu mutwe bwa Bunyoni bwahungabanye cyane bigera aho ajya yumva abantu hafi y'aho afungiye akisha munsi y'igitanda. Ubuvuzi bwahawe Bunyoni mu bitaro bya Gitega ntacyo bwatanze kuko yakomeje kuremba, yimurirwa mu bitaro byigenga bya Kira biherereye i Bujumbura, ariko naho yahavanywe nyuma y'igihe gito ubwo byagaragara ko nta mpinduka. Icyemezo cya leta y'u Burundi cyo gufungura General Bunyoni gica amarenga ko ashobora koherezwa kuvurirwa mu bitaro byo mu mahanga ahari abaganga bashobora kumwitaho kurusha ab'i Bujumbura mu Gitega. Twerekeje rero mu makuru arebana na Afurika y'Iburasirazuba, Uganda yo yateye utwatsi raporo ya Loni ishinja ingabo zayo kwica abasivile muri Sudani y'Epfo. Igisirikare cya Uganda cyateye utwatsi raporo ya Komisiyo y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu igishinja kugaba ibitero bikomeye muri Sudani y'Epfo byatwaye ubuzima bw'abasivile benshi. Iri raporo yasohotse tariki ya 27 Gashyantare umwaka 2026 ivuga ko ingabo za Uganda n'iza Sudani y'Epfo zagabye ibitero by'indege mu bice bituwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Salva Kiir, cyane cyane wo mu bwoko bwa Nuer. Loni yatanze urugero rw'igitero ingabo za Uganda n'iza Sudani y'Epfo zagabye mu gace kari mu birometero hafi 15 uvuye mu murwa mukuru Juba tariki ya 24 Werurwe umwaka 2025. cyari kigambiriye abarwanyi b'umutwe wa SPLMEO washinzwe na Riek Machar. Igaragaza ko iki gitero cyari kinyuranyije n'amasezerano y'agahenge yashyizweho umukono mu mwaka 2017 n'amahoro yakurikiyeho mu 2018. Ikindi gitero ingabo za Uganda zishinjwa kugiramo uruhare ni icyagabwe ku bitaro by'umuryango w'abaganga batagira umupaka mu isoko no ku biro muri centre ya Old Fangak tariki ya 3 Gicurasi umwaka 2025 hagapfa abantu 7 abandi 27 bagakomereka. Ku itariki ya 10 Werurwe 2026 umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za Uganda Colonel Chris Magezi yatangaje ko abasirikare b'igihugu cyabo bakorera muri Sudani y'Epfo mu buryo bwemewe n'amategeko kandi ko mu mateka yabo batigeze bagaba ibitero ku basivile. Colonel Magezi yagize ati abaturage ba Sudani y'Epfo bishimiye ibikorwa bya UPDF muri iki gihugu byakumiriye imirwano ikaze muri Juba binahagarika ubugizi bwa nabi White Army yakoreraga abaturage. Umusirikare yatangaje ko Uganda ishyigikiye ibiganiro bya politike bikomeje guhuza impande zishyamiranye muri Sudani y'Amajyepfo kandi ko izakomeza gukumira ubugizi bwa nabi ibungabunge umutekano. Twerekeje amaso mu gihugu cya Tanzania, Perezida Samia Suluhu yiyemeje kurera umwana watawe n'ababyeyi be. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Tanzania byatangaje ko Samia Suluhu agiye kurera umwana w'umukobwa watawe n'ababyeyi be. Ibi byatangajwe binyuze ku rubuga rwashyizwe mu itangazo ryashyizwe kuri konti ya X y'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Tanzania, aho ubutumwa bwagaragaza ko uyu mwana yatowe n'umuyobozi w'akarere Perezida Suluhu atuyemo Naitapwaki Tukayi. Uyu mwana wataye ari uruhinja yahawe izina rya Grace Samia Suluhu yatawe n'ababyeyi be mu mujyi witwa Nzega mu ntara ya Tabora. Yashyikirijwe perezida w'iki gihugu ku itariki ya 11 ukwezi kwa gatatu umwaka 2026. Tukayi yabwiye Suluhu ko uyu mwana bamutoraguye ku itariki ya 17 ukwezi kwa mbere umwaka 2026 nyuma yo kujugunywa n'ababyeyi be mu macumbi aherereye mu mujyi wa Nzega. Yasobanuye ko nyuma y'uko uwo mwana atoraguwe bagerageje gukorana n'urwego rwa polisi kugira ngo barebe ko babona nyina w'uwo mwana ndetse ko babanje kumujyana mu bitaro ngo barebe ko nta kibazo. Perezida Suluhu yavuze ko yakiriye uwo mwana mu muryango we ndetse yizeza ko azamurera akamurinda mu buzima bwe ndetse akamuha n'ibikenewe byose kugira ngo akure neza mu muryango umukunze kandi utekanye. Ababyeyi bakomeza guta abana babo ntabwo bazi ibyo bakora, kuko buriya inama nabagira nuko aho kugira ngo ute umwana kubera ko udashoboye kumureba, biba ari byiza kumushyikiriza inzego z'ubuyobozi cyangwa ibigo bishinzwe kwita ku bana. Umwana wese wavutse aba ari uw'agaciro kandi ntabwo tuba tuzi neza
icy'ejo hazaza hateganya kuri we. Turagushimiye wowe wakoze subscribe, niba utarayikora yikanda ujye uba uwa mbere ubona amakuru tugutegurira.